mislim da je fantastičan pomak u saradnji sa ovako jednom lepom institucijom kao što je Čatez. Svi mi u Olimpiji smo treba da budemo zadovoljni i srećni da napravimo takve poteze. Ovo je dobro za rehabilitaciju i sa naših igrača, kao što je Nemanja sada momentalno, još par drugih i za mlade igrače, a isto kad dođe vreme za pripreme, za dodatne pripreme, imamo gde da dođemo, gde nas ljudi vrlo lepo dočekuju i mislim da je to velika stvar za Olimpiju. Vsako tako kvalitetno sodelovanje je en predpogoj, en osnovni pogoj za dosego visokih ciljev, ki jih Olimpija ima. Vrhunski partnerji so vedno dobrodošli. Jaz mislim, da sta v tem razmerju oba vrhunska, to pomeni, da bodo tudi rezultati pravi. Enostavno nogometni aspekt je jasen, pogoje, ki nam jih lahko Terme Čatež nudijo tako za člansko ekipo, kot tudi naše mladinske selekcije, so dovolj kvalitetni, da dosežemo tisto, kar si želimo. Potem pa moramo poudariti, da je tudi zelo pomemben aspekt tudi ta služba rehabilitacijskega centra oziroma medicinskega osebja tukaj, s katerimi že nekaj, časa sodelujemo, in to so tiste stvari, ki nas lahko dvignejo, na tej naši poti, ki si jo želimo ustvariti.